izinto zefamily zihamba kanjani. Khona abahamba bezwana, khona abahambe bengazwani, khona abahamba bephikisana. Thothi la kumele ukhethe leli dlozi eqhamuka ngasehlangothini lasemvikeleni zasekhaya ozosebenzisana nalo kule zinto abakunika zona, because if uthatha le kagogo, which means uzosebenzisana nogogo. If uthatha le kamkhulu uzosebenzisana nomkhulu. If uthatha le uzosebenzisana naye, yabo. Again, there are processes ukuthi ungakwazi ukubathatha bonke, yabo. But again, wena thothi labantu ke manje babexabana, babengazwani, or bekhona inkinga, omunye befuna ukugeza, omunye befuna ukulungisa, omunye wayexoka, omunye wayenjani, wena sowuthathile wathenga or sowuthathile waqoqa. Umoshile isikhathi nama-resources akho. Izinto zedlozi are very, very complicated. Uma uzothatha ubuhlalo ungaba-understand ukuthi bubulothe liphi idlozi, ubufake, uzothatha amabhayi owambatha unga-understand ukuthi amele siphi isigaba, ngabe indlondlo impewu zasekhaya, because ukuhamba, isigaba nesigaba sihamba nokuhamba lakhona, nosiko lakhona, nobuhlalo bakhona, namabhayi akhona, nakho konke izinto zakhona. Ake siqale la. Idlozi elizenzelayo idlozi leli eliziphethe, elingaphili ngomthetho womunye idlozi noma ngomthetho womunye umuntu. Leli idlozi elizenzelayo. Uma kuthiwa unedlozi elizenzelayo, which means unedlozi eliziphethe, elizishayela imithetho. Kanjani na? Kunedlozi elizokuvezela izinto ezikhomba ukuthi unedlozi. Uma ufunda lamaphupho nemiyalelo likhomba ukuthi kumele wenze 1 no 2, uphuphe ubuhlalo, uphuphe zonke izinto ezikhomba ukuthi unedlozi, kodwa lingakubonisi umuntu omele akusize noma likubonise ugobela. Kubese kuba nedlozi lizokubonisa zonke lezi zinto, limane likukhombela abantu abahlukahlukene noma abantu abangafani. Amadlozi ke siqaphele sisi akafani. Leli elinye likhombisa umuntu ozohamba yokusiza, which means possible uma ufika lapho ungafika ungene under intwaso. Leli elinye liyaziveza zonke lezi zinto but alimvezi ugobela, kodwa ledlozi lithini? Lithi siyazenzela. But lesiko alikopheleli, because we said idlozi elizenzelayo, idlozi elingaphili phansi kwamthetho amanye amadlozi noma phansi kwesigodlo somunye umuntu, but idlozi eliziphethe eliphila ngaphansi komthetho walo, ezidlozi elizenzelayo, alifuna ukuphathwa, liyaziphatha umthetho wakhona. Uyabona? Ake siqale ngale ukuthi uboniswe labantu, uboniswe zonke lezi zinto but ungabonisi ugobela. Ledlozi ngomthetho liyaziveza lezi zinto ngoba lifuna zenziwe. For umzekelo, lizokubonisa luhlalo lamabhizi, zonke lezi zinto, amabhayi, konke nje, anything, imfulo, ulwandle, zonke lezi zinto. Bese uwathatha lamaphupho akho wonke uwabhala phansi. Kuyabonakala ukuthi ledlozi kahle kahle likhomba isigaba esithizeni, likhomba isizinga esithizeni, lihlanganisa isigaba, lihlukanisa izinga. Mose ungathi uyayenza lento useprocessini yokuthi ulungise idlozi lakho or foundation noma wenza intwaso, but alikubonisi umuntu. Usathe uyaphehla likubonisa ulwandle, usathe uyacela likubonisa ubuhlalo, alikubonisi umuntu. Ilapho abantu abaningi bagcina sebehamba bathenga amabhithi bawabeke, bathenga ubuhlalo bakubeke, bathenga into ethizeni bayigqoka, abanye bathenga into once wayithatha lento wayigqoka umoshile. Lapho khona ekhaya noma ngabe ukephi umoshile. Sisazochaza kanjani. Izinto zedlozi are very, very complicated. Uma uzothatha ubuhlalo ungaba-understand ukuthi bubulothe liphi idlozi, ubufake, uzothatha amabhayi owambatha unga-understand ukuthi amele siphi isigaba, ngabe indlondlo impewu zasekhaya, because ukuhamba, isigaba nesigaba sihamba nokuhamba lakhona, nosiko lakhona, nobuhlalo bakhona, namabhayi akhona, nakho konke izinto zakhona. Le gaba ziyalwa, zifana nedlozi lakuboma nedlozi lakubaba. Uma zingekho satisfied phezu kwesipho sakho ziyalwa. Le gabi lamabhayi wagqokayo wonke lamadlozi wahlanganisa ndawonye ngaphandle kokumthetho noma ngoku-understanda eliphethe amanye noma nensika yesigaba ephethe amanye, ziyalwa. If uzohlanganisa again isisinga esimnyama nesisinga esimhlophe ndawonye because wena uphuphile wahamba uyothenga wabese wagqoka, ziyalwa futhi, uzimoshela more. Ngamanye amazwi, sometimes uyavezela ubuhlalo, uphinde uvezele obunye ngolunye usuku noma ngesinye isikhathi,
Thothi lo buhlalo lo suke kumele ukhethe lento esiyibiza ngensika yesigaba, kumele ukhethe idlozi lokuqala elizoba umholi wokuhola lamadlozi. Thothi sometimes uzovezelwa lo buhlalo, le dlozi liyaziveza kodwa lidinga ukuthi ligezwe kuqala, uyabona? Or le dlozi liyaziveza lidinga ukuthi ulothe uzolihlanganisa nensika yesigaba sakho. But wena sewuthathile waqoka without understanding, then kukhozeka i-chaos bese kuphazamiseka izinto ey'ningi. This is why we say it's very, very dangerous. Bese kuba wena okugqokayo ubeke inqwaba amabhayi afika u-10 or 11, inqwaba yobuhlalo ubuthengile, inqwaba yezinto zesithunywa ziyinqwaba ngoba khona lo 10 athatha uthenge ugqoka. I mean khona lona 10 thenga ubeke lizoze lisho le dlozi ukuthi le yani noma le eyani. So for umzekelo singene clear kuyona, uthengile zonke lezi zinto but spiritual awukokwenzi nothing, you have achieved nothing. Because same thing nale thing ngichaza eqaleni, ungavezelwa lamabhayi, ungavezelwa lama-beats, ungavezelwa lobuhlalo, ungavezelwa zonke lezi zinto, ezinye zakhela ukuthi khetha kuzona. Khona amadlozi esiwabiza amadlozi asuke ezokwenza umnikelo kuwena, engasuke ngebe isipho sakho ngqo. For umzekelo, if bekhona ugogo ey'sangoma ekhaya afike lo gogo azokunika leli bhayi, kuba bekhona umkhulu ofika azokunika le bhayi, bekhona le omunye efika azokunika le bhayi. Now we know izinto ze-family zihamba kanjani. Khona abahamba bezwana, khona abahamba bengazwani, khona abahamba bephikisana. Thothi la kumele ukhethe leli dlozi eqhamuka ngasehlangothini lasemvikeleni zasekhaya ozosebenzisana nalo kulezi zinto abakunika zona, because if uthatha le kagogo which means uzosebenzisana nogogo, if uthatha le kamkhulu uzosebenzisana nomkhulu, if uthatha le uzosebenzisana naye, yabo. Again there are processes ukuthi ungakwazi ukubathatha bonke, yabo. But again wena thothi labantu ke manje babexabana, babengazwani, or bekhona inkinga, omunye befuna ukugeza, omunye befuna ukulungisa, omunye wayexoka, omunye wayenjani, wena sowuthathile wathenga or sowuthathile waqoka, umoshile isikhathi nama-resources akho. Me idlozi lenza kanje, lithi le dlozi siyasebenza manje siyenza i-process. Kubalulekile uthole ukhambe libizwa ngemvulandlela ne-assistant, umuntu ozosebenzisana naye. So when we speak about idlozi elizinzelayo, then le nto ifike ihluka lapho-ke bakithi, idlozi elizinzelayo. Umuntu ozosizana naye, then you will be forced ukuthi uphile ngaphansi kwemithetho yakhe. Le ngifuna ukuyichaza kabili ihlukane. Kunedlozi elizovezelwa izinto 1 2 3 1 2 3 nje bade sesichazile, ungene ugobela bese umuntu ozosizana naye, nothi uthwase ozosizana naye, silungisa lo kubiza kuthiwa ukuxakana kwedlozi. Abanye bakwazi as i-foundation or ungabiza kanjalo as i-foundation yedlozi. Usukulungisa yona nothi uthwase, but ezungena under lokugobela uzophila ngaphansi komthetho wakhe, because uzokunika lamakhambi, uzokunika into ethizeni nezinto ezithizeni, depending ukuthi uphuphani noma uboniswana. Nizosizana if leli dlozi if lokugobela ulandela lento avezelwa yidlozi lakho exactly. Ungabugqoki ubuhlalo ungaboniswanga, ungalidli ikhambi ongaliboniswanga, ungafaka amabhayi ungaboniswanga, ungenzi into leli dlozi lakho elingafikanga lakubonisa yona or lakuvezela yona. So now utholile umuntu ozosebenza naye, but ungene ngaphansi kwesigodlo somunye umuntu, which means uzophila ngomsebenzi noma ngosiko lalesigodlo salo muntu osecaleni, uyabona? Then lelo dlozi lakho alisaziphathanga anymore, seliphethwe manje, because kumele lidlulise kuwena umyalezo, wena udlulise kulo athatha izinqumo nawe ukuthi okay nenza kanjani manje, uyabona? Bese ake siqale siyimayinaze lapho. Leli dlozi lenza kanjalo-ke alizenzeli, but litrainela noma lilungiselela ukuthi in the future lizenzele. It's just that wena usashort information, lona seliphambili, selihlakaniphile, seliqavile, and idlozi elikanjalo alakhelwanga intwaso, lakhela ukuthi kulungise foundation and then that's all. You understand? Bese kuba same story again, idlozi elizenzelayo elingakubonisa ugobela but elikuvezela izinto. Uthola umuntu ozosizana naye under le process, nalo muntu ozobusizana naye. Leli dlozi mawufika under lo muntu
athi okay menihlala nichaza amaphupho noma izibonaliso whatever leli dlozi indlela elikhuluma ngayo noma liyaphama noma lithini, athi okay leli dlozi ngibona engathi lifuna lobuhlalo obuthizeni. So now ubuhlalo burepresent isigaba, kuthiwa ukuthi ubuhlalo bama-no benzunza noma ubani. Once wathi inzunza, there are processes yokuconnecta nenzunza or umndawo, kunama-process okumele uwalandele nelokhuzana. So now it's the whole thing now, you understand? Libe athi lokugqibela okay sizokwenza kanjena kanjena kanje, lithi leli dlozi likuphethe, cha hayi i-process yethu yenzunza ihambe kanje, sifuna ihambe kanje nakanje, uyabona? Athi ugobela okay nalo ukhambe sizosebenza ngalo lixhunywe kanje because anything inisho kumele niyireport-e kule dlozi, lisho leli dlozi ukuthi cha siyayivuma noma siyivumi na, because leli dlozi elizenzelayo but alikoziphatha, which means alikokuzenzile, lisatrainela i-process yokuthi liziphathe kahle kahle wamakhosi la. And then umuntu ozokusiza umuntu naye uzoba nedlozi eli-powerful, you understand, ukuthi asebenzisane noma akwazi ukusebenzisana nedlozi lakho. Bese lisho le dlozi lithi lolu khamba silifuni, ake senze le nkambi ezithizeni ney'nkambi ey'thizeni. Noma ugobela lo muntu okusizayo angangazi ukuthi iy'nkamba lezi zokwenza inzunza because naye kumele akreme into ezedlozi asikreme khanda. Angangazi ukuthi le mpanda kuzona ezokwenza inzunza noma ezokulungisa lelo dlozi, understand? Kumele ahambisana nalento eshiwo yilelo dlozi, then-ke inqubekela izoya phambili. Now we must understand la madlozi akanje akathwasi. Yebo ayazenzela but kumele aqala adlule through i-training yokuthi wena utrainwe to a point ukwazi ukukhuluma i-language yakho, therefore you will not need ugobela anyone ozokuchazela anything. And then la madlozi akanjalo while under someone anemfihlo akayivezi imfihlo yawo, you understand, which means uzokwenza i-process yakho uyenze ulungise foundation and all of that. Mase uyenzile le foundation imvumadlozi nemvumansika wayenza wayiqeda, leli dlozi then selizoqala i-process yalo ejulile now. So i-foundation le kulungise ukwenza imvumadlozi nemvumansika, it's just a beginning yoku-activate la madlozi, understand? Then-ke naso selizoqala i-process yalo ejulile, angithi nawe soyakwazi ukukhuluma nalo, yakwazi ukuzichazela amaphupho, yakwazi ukubona izinto then likuvezele iy'mfihlo, liziveze ukuthi luwuba lona banjani into yalo. Then-ke now you can say unedlozi elizenzelayo, yabo? But once waba under someone, noma belidlozi lakho liyaveza izinto, noma ngabe lifuna ukushaya umthetho lapho kagobela leso sikhathi, again use-under usiko nomthetho walowo muntu. Kumele ufike uhloniphe isiko lakhona nemithetho yakhona ngokubonisana ngokuzwana. Ugobela naye kumele abe nolaka athi yena angaze atshelwe umuntu ongazi lutho. Leli dlozi elizenzelayo lidala but it's just that umnikazi walo usalele ngomuva ngolwazi, so lizodinga-ke manje umuntu osenolwazi ozokwazi ukuthi acacise kahle until into zabo zize zilunge noma ziphelele. So yilaba-ke abavezela izinto ey'ningi ekhaya bathenga amabhayi, uzowathenga amabhayi forever, uzogqoka lobo buhlalo nalowo ma-beads owagqokayo forever, uzozizwa engathi urawonda ndawonye noma umele ndawonye because you do not know anything but idlozi lakho liyazi lona. You do not know anything about izinto zedlozi, you understand? Into ey'nkinga ebambazela wena lapho inqubela phambili wena, not idlozi lakho. Wena, because you are lacking olwazini and awukobi nayo i-knowledge noma ulwazi loku-communicate nolimi ledlozi lakho ngendlela le ephelele. So now uzobuthenga lobo bhazi, wathenga lama zinto uzozigqoka one way but uzogumbela ndawonye, kuzothatha iminyaka wenza into eyi-one, uya-understand?